tena sana kukutana na mtu mwenye naheshimia mkomunote yetu, sio eti naheshimia, anaheshimika kwanza mkomunote yetu. Na je pense que itakuwa témoignage yenye iko viva ya kuconvaincre batu wa sasa mkomunote yetu huku Canada tukonye tuko meme hata Etats-Unis kwa kusikia hii business ya online ya LSSC, kwa sababu jusqu'à maintenant batu bako na dogodogo. Na mimi nikasema hata kamera yangu itatafuta mtu mwenye yuko hemo, mwenye anasikilizwa na watu, anaheshimiwa na watu, na watu wanampatia confiance. Je pense que huyu mtu mwenye niko naye hapa ata décevoir batu, na peut-être atakuwa mmoja wapo atamotive batu. Na mimi kama nilikuwa utafuta mzee wangu, je pense que watu kusikia témoignage yako tu itasababisha watu kweli wakuje kuvuna haya maokoto yenye yako ele SSC. Karibu mzee wangu. Asante. Unaitwa nani? Jina langu Utukufu Misadiko. Huyu anaitwa Utukufu Misadiko. Mtaweza kusema interview napitia wapi? Interview inapitia mvile ya Ottawa Gatineau kwa gisi na inafere partie ya Solidarité Mbondo. Tuko hapa Solidarité Mbondo anagere ville tatu ya région de la capitale. Ottawa na Gatineau na Cornwall. C'est pourquoi nilibambia mimi siko inaenda kutafuta n'importe qui, parce que mission yangu mimi kuwa komedia ni kumotive maendeleo ya community yetu. Tie kama mimi nilikuja kukuona nijue bana ya kampani, kwanza bahati nzuri sana tena umevala t-shirt ya LSSC. LSSC watu wako na wasiwasi. Ni nini? LSSC ni kampuni ambayo inatumika kwenye mtandao, inatumika kwa internet, inatumika iko digital. Yaani LSSC ilijitofautisha na ingine makampuni ambayo mnaweza kuona bidhaa yake inazunguka, commerce yake kunafanyika kiwazi, yake unaiona ndio hiyo. Kwa sababu waliona kama kuko inaomba publicity. Waliona kupitisha njia ya publicity iko inakula pesa sana. Kumbe wapitie tu kimtandao, watu wakwe wanapitisha habari kinywa kwa kinywa, kinywa kwa sikio, na wanaingiza pesa hivyo pasipo kupoteza sana ku publicity. Na ndio maana watu hawaione aseme magazeti ya LSSC iko wapi, yote inapitika iko kama business yote, bidhaa yote ambayo inafanyika kwa internet ndio vile LSSC iko. Mimi na furaha kwanza kwa sababu wewe watu banaku yani mbemba tunabaki ukambao wewe mzee unakuaga très conservateur sana. Au kwa gina ingia mu vitu mimoja vya ajabu. Kinini kabisa kili kuconvaincre bwana ujoin wala ujiunge na business ya LSSC. Mpaka watu waniuliza mkibembe misabikonge alemo. Na hiyo nayo ilichangia mimi niti natafuta na kamera yangu yote kwenye kukovie Utukufu. Kinini kuliconvaincre ni unajua kuko nani mezali moja ya Kibembe inasema ati ambeli achu ya kanjoa. Yaani fimbo tu ya kwanza ile njoo inaua nyoka. Niliona na nikaona hii iko tofauti na nyingine yote nyingine kwa pima kuangalia. Juu ni kweli si yake ku vitu hivi aseme nilikuwa na ingia tu kiingia hapana. Unaweza kuleta kitu chako nitakiangalia vizuri nishaona sema hapa nani chance bahati ya kuomba ya kuanguka iko mingi kupita bahati ya ya kupata. Lakini hiyo kwa mara ya kwanza tu nikaona kuna bahati ya kusema kupata iko mingi. Ndiyo hakuna business ambayo haiwezi kuwa na risk inaweza kuwa. Lakini niliona ngambo ya kupata ni mingi sana. Na tulijaribu kidogo na tukaona tunafanikiwa. Hatukwenda tu kienda tu, tukaona tunapima kidogo, tunaona tunafanikiwa. Na hatukuanza kuita watu kabla sisi wenyewe hatujaona mafanikio. Wakati tuliona mafanikio, sisi ndio tulijiweka sasa vile chambo. Tunaona mafanikio yako hapa. Tusijifunge sisi wenyewe, tuambie watu wengine. Na ndio tukaanza kuambia. Juu najua ni jina langu ndio yenyewe naweka mbele. Ni heshima yangu ndio yenyewe naweka mbele. Ikienda kuingiza mtu kwa kitu kenye kesho na kesho kutwa kinamweka chini, kinaleta mpaka na vurugo mnyumba yake, juu pesa zinaharibika, watu watasema
mwenye alituhubiri hii mambo ni mzee Utukufu Misabiko. Kuna kwa kutele person. Ndio maana niliangalia kwanza mimi mwenyewe nikahakikisha hiki kitu kinaweza kuwa kiko kinatumika. Na kweli kinatumika. Uko kwa miezi mingapi? Miezi miwili hapa hivi naanza enea sasa. Miezi miwili yanayo yakawia. Eske pesa zako ulishakarudisha wala uyarudisha? Nimerudisha pesa zangu na hivi nimekuwa kufaida ya pili sasa. Ni kusema narudisha kiwango kile nilichoanza nacho. Kisha nimeshaingiza kiwango kile nilichoanza cha faida. Yaani inakuwa ni sample ya faida na niko mkipindi cha pili cha kuingiza ile kiwango tena kuongeza sana kwa tu kuingiza na ni faida tu. Ulianza na monta gani na iliingia baada ya muda gani? Nilianza na 1400 Canadien. Canadien ilikuwa ni 1400 capitaine ile 1420. Ndio tulianza nayo. Yaani ndio ya chini. Ndio ile de base ile ya chini. Kama tunaiweka mu pesa za Amerika iko inakuwa ni 940. 60. 960. Kama unaigeuza sasa mu pesa za Canada, ndio yuko inafika mu 1400 quelque chose. Na ndio yenyewe tulianza nayo, ndio kiwango cha kwanza. Ukishaweka hiyo kila siku unavuna ukishaweka hiyo kila siku unavuna combien ile ilikuwa ni 36 36 yenyewe tulianza nayo unavuna 36 36 $30 kama 40 je pense wewe. Hiyo yenyewe unavuna mu Canadien mu Americain. Mu Americain. Hiyo ni Americain hiyo. Tena tukisema tunaigeuza hiyo mu Canadien, uko sasa vile uko unavuna presque ma quarantaine presque 50. Na hapo hivyo unavuna kuanzia siku gani mpaka siku gani? Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 huko unavuna hivyo. Iko inaingia tu. Inaingia. Hesabu imeshafanyika ya kusema mwezi moja na majuma matatu utakuwa ulirudisha franga yako yote yenye uliweka. Unaitoa na unaingia mkonte yako na unaikula, unaemea nayo ni pesa kama pesa zingine tu. Na nyuma ya pale unaendelea tu kwanza kula mafaida. Huko unakula mafaida. Haina sema tena ukikuweka nyingine pesa ndio ikuletee faida. Ile yenyewe ulianza nayo tu ikisharudia wewe unabakia tu ile faida iko inaingia. Na hapo njoo kwenye hauongezee nyingine kitu. Unaweza ukaongezea juu upate zaidi. Ama ukishapata watu wengine wenyewe wanaingia kujina yako wale wanakuongezea tu. Inakia kuongeza tu kufaida yako. Upate mtu wa kuingia usipate mtu wa kuingia faida iko inaingia tu. Ndio kulikuwa naenda swali yangu kwa sababu tuko nakutakuta kwa mitandao kuko wenyewe wanashindwa hata kumotivate vijana juu ya kuacha pombe wala ya kusoma yuko pale kumotivate watu eti uko na motivate watu baepukana na LSC. Sasa tuko nasikia ukishaingia mu LSC ifo kwanza yani kazi yako wewe ni kuwa naambia watu waingie mu LSC na ndio ile kuna petete inaregeza watu eti kama kuingiza watu au utapata pesa. Utofauti gani sasa wa kuingiza watu na kutokuingiza watu? Ukiingia mu LSC unaingia wewe mwenyewe na pesa zako unaanza vuna. Ukisema ubakililie pale pa pesa zako tu utakuwa na mavuno, lakini mwisho utakia kuona kama nikipata nyingine namna kusema nijiongezee pato, kwa nini nisifanye? Na hiyo kujiongezea pato hiyo ndio hiyo kuita mtu naye aingie. Juu mwenye anaingia anakuongezea pato. Mwingine mwenye anaingia anakuongezea pato. Lakini ukisema wewe hauwezake kuongea na watu, unapenda tu kwa uishi tu na ile utakuwa na hiyo yako tu. Hakuna mwenye atakukaza wewe unatafuta. Lakini ukishaingia utasikia utamu wewe mwenyewe wa kwenda unatafuta watu. Hata ujuage kusema na tena ingine kitu yenyewe napenda watu wajue. LSSC inafanya sisi tukue kama jamii, familia ya watu wenye kusaidiana. Inawezekana uwe hauna urahisi wa kuongea na watu kuwaingiza ndani ya kampuni, lakini sisi kama vile jamii yako
ya LSC. Tutakusaidia, tutakusaidia namna moja hivi, tunaweza tukakutumia wengine mtu aingie kwa jina lako. Tunakutumia mwingine, tunasaidiana hivyo. Hatutakuachilia, hakuna mwenye anaachiliwa. Asante sana. So, naona uko natufuata, we peut-être uko nataka kuingia mu LSC, surtout mwe wenye mko Canada, meme hata États-Unis, surtout watu wa communauté tu, kwa sababu mbebe anakuambia ute wamona watundila kwenu. Lakini kuko na kwa commentaire Afrika kwa gina pana opportunité, mbe batoka Afrika kwa gina pana opportunité, mais à partir ya LSC bako motivé sana. Moi je pense que mko mal informé, inategemeana na comportement yako. Peut-être wewe ndio wa kwanza uko nataka uingize watu mwerere. Ulisharudisha pesa zako? Zimesharudia, na nilisema zimesharudia mara pili, na hivi niko naenda kwa mara ya 3 sasa. Na kama nikisema mara pili ni kusema kama uliweka 1400 tuseme, yaani mwezi moja na juma 3 yote inarudia, ile monta yote inarudia. Tena ukifanya ingine mwezi mzima na majuma 3, ile monta ingine inaongezeka. Ukifanya na ndio vile inaendelea. Moi je pense que émission yetu itakuwa kama vile pédagogique. Huyu mwenyewe mnamuona hapa ni mzee anainvestire kunyumba tena kwetu Kongo sana. Anainvestire na anajua maana ya kuinvestire ni nini, anajua risk zenyewe iko hemo na avantage zenyewe ziko hemo kwa kuinvestire kunyumba. Na ingine business hii ilikuwa ni lazima achukue risk. Peut-être uko na wasiwasi wewe maisha yako haujawahi kuchukua risk. Na huyu mwenyewe yuko hapa, yeye anakuwa anazoea kuinvestire. Eske changamoto itaweza kuwa inatokea kwa mtu mwenyewe hajawahi kuchukua risk maisha yake, wala mwenyewe hajawahi kuinvestire? Inaweza kuwa ni changamoto. Inaweza kuwa ni changamoto. Changamoto iko ya aina mingi. Kuko hiyo ya woga wa kufanya risk, wa kubeba risk. Woga huko kabisa. Na inakuja kuonekana sisi kama vile communauté yetu tuna woga kabisa wa kutoa pesa, kusema hizi nakubali, kama zipotee. Lakini najua fulani iko amesha rudisha na iko anapata faida. Fulani iko anapata faida. Sasa kwa nini mimi niogope? Sasa tuko tunashindwa na ile tunaoga kabisa wa kukamata risk. Na hakuna mtu mwenye anaweza kaendelea mu maisha kama anawoga wa risk. Na ndio maana sisi wenye tuko tunainvestire kwa Afrika, tuko tunainvestire inchi yenye iko risk mingi, vita inaweza ikafika wakati lakini tuko tunapima. Kwa muda fulani unavuna yenyewe unaweza kuvuna, kwa muda mwingine unasema tunarekile kwanza kidogo. Hii iko nani opportunity ya kusema, ni fursa kabisa ya kusema watu wapate pesa. Watu Johnny mpate pesa. Ingine temwanyaje gani tena? Sasa cha ajabu mimi sijaona mtu anasema bwana alitoka mwele sijua niliwa pesa zake. Sijaona yote mwanyaji. Hainako. Wewe eske ushasikia yote mwanyaji? Hakuna. Na ningeongezea ingine kitu kwa hiyo yenyewe uliuliza juu ya nani ya changamoto ni nini? Ingine changamoto yenye tuko nayo. Kwanza sisi wenyewe tunasema Mwafrika akipata fasi kwenye kunapatikana faida anafichama yeye mwenyewe. Sasa wakati sisi tunatoka sasa pesa hizi watu wanasema hii huyu atakuwa ni Mwafrika wa kwanza huyu wa kuleta, aseme mkuje kuchukua pesa. Sio za kweli. Ni pesa za kweli, ni pesa zako zenye unatumikia, juu ni pesa zako unaweka. Iko kama vile mbanki yako. Ukiacha pesa muli, utasikia banki iko inakuita na kuambia tunataka kuplace franga yako mkampuni fulani iko inafanya faida. Ni hivi ndio na sisi tuko tunafanya. Sasa ile ya banki chukua mfano bila kukata. Canada ukiplace mfano $10,000 yako, kwa mwaka watakupatia mwaka utacha kujikuta ulipata kama ukipata mingi ni $200, $300. Wewe mwenyewe uliweka 10,000. Lakini hii una place $1,500 kwa hiyo mwaka hiyo, lazima ufike mwaka mzima. Watu watakushangaa na pesa. Watu watakushangaa kabisa na pesa. Mwa hii ritme yenyewe tuko tunaona kwa miezi miwili tu naweza kuhakikisha mwenye anataka akuje nitamuonesha pesa zangu zenyewe zimeshaingia na namna niko nazitosha kuziingiza munani mu account, na tutaangalia kwenye konte yangu ya bank iliingia na wataona sema ilitoka huku na iliingia mu account, na mwele konte yangu sasa ya bank naweza nikachukua nenda kununua vitu vyangu.
Eske vie maisha yako ushaka zurumiwa, ushaka kuwa escroque, ushaka kutapeliwa, umashaka kuka arna kitabita batubeko? Mimi nitasemesha ukweli. Niko mtu mwenye kuwa ile nyewe wabembe wanasemaka ienga, nakuwa mwenye kuenga sensible sana. Na waka mwenye kuepuka sana kusema kunikula sio rahisi. Unaona? Juu niko mwenye unani uko engle wala uko mbishi, utaweza kuwa engle lakini uko mbishi. Unaona? Niko hiyo. Na hiyo inatuma sikuage wa kuingia mvitu. Na ndio maana sasa uliingia. Sasa hii niliingia juu nilichunguza vizuri. Apatira temwanyaji. Na nikasema hivi, kama kweli tutaliwa, naitika, mimi mwenyewe naitika, niliwe hii $1,500. Au taliwa tena juu hivi unakuwa na vuna sasa. Mwanzo nilisema naitika niweke kwanza. Okay. Watu wote wanasema mwenyewe aliweka $1,500 au utuweke $1,500 par exemple. Yeah. Yani par jour iko napata ngapi? Par jour anapata ya Marekani $30 à peu près $30 kila siku. Uliinvestire tuweke tuseme $1 américain au $1 canadien par exemple. Uliinvestire $1,400 canadien. Kwa kila siku uko omwe na $40 iko naingia. Piga mahesabu, can you imagine? Acha tuiweke kifupi tena nirudilie pale kwenye nilisema. Kuna uhakika, hakuna seme itakuwa ama itakuwa. Uhakika ni hivi. Pesa yote ile yenyewe unaweka mule ndani, iwe 1,500, iwe 5,000, iwe 10,000, kalkuli ishafanyika mwezi moja na majuma matatu, yote utarudisha. Ingine mwezi moja na majuma matatu utapata kiwango kile cha kuendea faida. Kama uliweka 10,000 utaanza kunafanya sasa, kwa hiyo wakati kipita ingine 10,000 inaingia. Kwa hiyo wakati ingine 10,000 inaingia. Siseme muanze na hiyo juu mungali na woga. Mbagana wasiwasi. Juu mungali na woga, siseme muanze na hivyo. Na mimi mwenyewe sikuanza na pesa nyingi. Mwenyewe aliweka 10,000 kwa sababu kuna watu kweli unakuwa kote bwana. Niliinvestira Afrika, mtu anaenda kununua gari, wala anaenda kununua mataxi ya Afrika. Zinamkute peut-être ma 20,000 ma 15,000. Sasa mtu mwenyewe aliinvestire $10,000 américain. Kwa siku atakuwa anapata ngapi? 10,000 américain kwa siku. Hautakuwa unakosa kama sidanganyiki. Na hapa nitaambia mshikaji wangu anisaidie. Okay, hiyo ni kesho tutamuuliza yaani uko wewe na mke wako wote? Tuko sisi wote. C'est vrai? Yaani muliingia mwe wote kule. Ndiyo. Okay. Wewe na mke wako alianza kuingia wala lile kama mwenzake message ni nani? Yeye ndio alipata information yake. Akakuwa iko anajua simu huyu bwana huyu. Kwa kusema aitike na nitamhubiri hai. Nasema ana hakuna wasiwasi. Juu mwenye alituingiza mwenyewe alimuingiza mule, na yeye hakukuwa mtu mwenye unamuona sema ni wa kutafuta kutapeli. Ni kijana kabisa, na yeye mwenyewe anajipanga vizuri kabisa. Anajipanga vizuri kusema huku kwenye anakuja kuingia mpaka mnyumba yangu atuje kusema hivi. Anatuita. Labda alipata habari nzuri na anapenda watu apataje na sisi. Kwa nikasema okay, tujaribu sasa, tutaanza na wewe. Nikasema tuanze na mke wangu. Yeye nikamweka mbele kwanza. Namweka mbele, nasema hii tunaitika tuliwe hiyo pesa. Hatukwenda na mimi. Kama company, ukamtolea wasiwasi alikuwa na yeye. Nasema tuliwe hiyo mil, tuseme 1,500. Weke tu hapo tu arundie 1,500 Canadian. Kidogo yote narudi. Na mimi na ukaingia na ile monta wala hiyo monta kidogo ina nani tunaongezea kidogo hivi, tunakuwa tunakula nani tu kweli. Sasa kwani tuko naenda economic naenda kwa ya mbaya, maisha kweli yanazidi kuwa magumu, quelque soit Canada, quelque soit États-Unis. Kitu gani tunaweza kushauria community yetu kwa hii opportunity yenye iko na jipresenter kwa sasa hivi? Angalia, mimi nitapana example ya kwenye tulienda kuzindua bureau ya LSSC. Kwani mnaenda kuinaugurer? Tulienda kuinaugurer hayo Quebec. Kule tulienda kukuta community nyingine sio kwa ya Wabembe, sio kwa ya Kongomani, ndio wako wengi mpaka. Sasa wao wanaingiza LSC community ya. Kukikuwa mtu mmoja mwenye anakosa, iko anatafutiwa wengine mule wanajaa mule ndani na wanafanya pesa kweli.
walikuwa wako wanaonesha ushahidi, na hii hauwezi ukadanganya juu ushahidi utaonekana tu pale, vitu vyote viko pale, sema pesa hizi. Unaona? Sasa sisi ndio tungaliki na hiyo uoga kujiuliza sana. Mimi nitaweza kuambia ndugu zangu, kuna vitu vingine uende tu na ile mkifaransa wanasema intuition. Unaenda tu tuingie kwanza tuone kitafanya nini. Hakuna mwenye atatoka hapo na mikono ina katika miguu ina katika, hapana. Hakuna mwenye ataenda kufa hapo. Lakini unaweza ukarudia unasema faida haiko mingi yenyewe nilikuwa nawazia. Lakini hautapoteza pesa zako. Hiyo ndio naweza nikasema. Kuliko kuwa hivi unaweka pesa zako unajua sema zinakaa mbanki mule miaka na miaka zinakaa pale, hazifanye hata faida. Wakikwambia sasa zilifanya faida labda ni $10 ndio ziliongezeka. Kwa nini usije kujaribu huku kwenye sisi wenyewe? Mimi huyu nitakudanganyia nini? Nitapenda nijifurahishe kwa hii miaka yangu hii. Nianze jifurahisha kukuambia vitu vyenye vitakuangusha. Unaona? Tulikuwa tunafanya lawama sema Wakongomani akishajua fasi kwenye kuko faida haambi yake wengine. Naona faida na kuja kukuambia kuja huku. Tutakuongoza vizuri. Kama ungali na uko na pesa zimoja haujaeneza kiwango fulani, tunaweza tukaangalia hiyo nayo. Ndio kulikuwa ndio swali yangu. Mniambia au mwele mko solidarity. Sasa mfano kuna mimi nataka kuingia lakini pesa sina. Msaada gani mtaweza kunisaidia? Mwe mwenyewe mlishakutaniwa hemu. Kitu ya kwanza yenye itakupeleka kwenye maendeleo ni nia yako. Kama uko na nia ya kuendelea, utapata msaada. Asante sana. Hii emission furaha nyingi niko nayo. Kwanza nimefanya na mtu hajawahi kumuona kumedia siku moja. Lakini kwa kuona nilimconvaincre na yeye akaniambia bwana mdogo utakupatia hiyo chance. Na tena sio yeye peke pamoja na madame wake. Hii yote tunapenda kuonesha community. Gisi business ni business kwanza ya familia. Wewe mke na mume tu mtaweza kuwa na nyingine opportunity ya kuongeza revenue yenu. Can you imagine? Tuko na madeni ya masomo, madeni ya voiture, madeni ya mahipoteke, madeni ya credit, matatizo kunyumba, matatizo yetu, matike. We need money, tunahitaji pesa jamani. Muje kujiunga na hii business. Hivi interview tunafanya na wewe, mtaweza kulipwa lakini utalipwa. Mtaweza kulipwa ngapi? Hii namna tunatumika na hii LSC ni kusema hii yote yenyewe tunafanya, yeye akituma huko fasi kwenye anaweza katuma kule hata kosa pesa zake pale zenyewe kama vile gapi niambie mota kwanza nikutania na piga mahesabu, unaweza ukapata 500 yako inakuangukia ya Marekani. Wow, merci sana. Ndio kuangukia tu hapa hivi tu. Angalia, nitakupatia mfano. Kila tunapoenda fasi, kwa mfano kuko mzinduo hapa hivi makesho hapa kuko mzinduo wa ofisi nyingine ya LSC kunani ku Alberta kule. Tulikuwa tunaalikwa sisi wote, kila mwenye anaweza kuenda kule aende. Ajilipie tikeye peke wala no, ni LSC ndio yenye italipa. Can you imagine mnaona hizo opportunity? Hivi ungekuwa mambo ya LSC hapa utawaga tino. Ungelipiwa avio. Sikupata muda wa kwenda. Mke wangu ndio ataenda. Na vile mke wako ataenda kwanza business. Est-ce que ushakapanda mwavio mu business class? Yeye ndio ataenda. Ona opportunity LSC. Na pesa zinalipwa. Atalala kwa watu wala atalala. No, atapanga kule ni hotel. 5 étoiles. Ona hizo opportunity zenyewe ziko mbele sasa. Utaenda kwanza business class na utalala 5 étoiles. Peut-être au yalala kama 5 étoiles. Kuko vitu vingine venye unaweza kusema wanakuambia lipa kwanza kisha unatuambia tunakurudishia pale. Ile siku moja unarudishwa franga yako. Na kuko ingine wao wenyewe wanasema okay, wewe utuambie ni ngapi unahitaji na wanakutumia pesa. Wow. Yeye walituma pesa tayari na ananunua Asante sana. Na iko anaenda. Okay, hivi tunamaliza kwanza interview na baba mwenye nyumba, tunataka kwenda mu interview, tunataka kwenda kumuuliza maswali machache tu na mama mwenye nyumba mwenye aliconvaincre mzee mpaka mzee akaingia hivi. Kuna mtena narudilia misabiko ngalemo. Hivi vitu vile vya kweli. Naona leo sasa wanaaminia, walikuwa nasikia tu. Okay, nataka tukaribishe madame. Ndio, asante. Karibu tena.
Muko na namba zetu sio siri. Niko na maswali mengine anaweza akatuuliza. So naona tuko nasikia mnaendelea kufuata video zangu. Hii video nilikuja juu ya kuja kutafuta zingine témoignage tena. Nilishafanya interview na Jolie Salumu, najua kwa ile interview ilihamasisha watu mingi sana. Na leo kuko wengine batoma baliseme bwana ni batafutie mtu, hapana mtu kama mimi siko natafuta n'importe qui, nilikuja kutafuta Vieni Saviko. Na leo tuko tena na si mnajua Mama Safi ni mtu wangu, ni mtu wa Wifa TV. Leo tuko naye live. Interviews zingine zote tunafanyaka kwanza unapendeza. Nataka ukae vizuri juu t-shirt yako. Hii maandishi ndio tunafuata ku LLCC, Mama Safi. Ni LLCC, ni franga za Buganga wala zinakasababisha wewe ukume unaona hivyo. Unajua kama mume wako anakupenda sana. Na anakupatia confiance. Maifani pende. Unajua kama unabahati sana kumpata mkubwa yangu. Okay, anyway, tumeshaongea mengi. Ni business gani yenye LSC iko na pana pesa? Business gani yenye iko nafanyika mpaka iko na pana pesa hivi? Na naambiwa niweke pesa zangu. Na ziinvestire mu nini? Kununua oro, kununua madawa, kununua makinga nini? Antuka. D'abord, nitaweza sema na mimi asante, jambo kwa wote, anaongea ni Safi. Na nashukuru sana frère wangu hapa DJ kwa kuja interview kwetu kuhusu LSSC. Siamonaka kwangu anakia kufika kwangu. Unaanza kuniakiza rafiki tuko na tabika au kwake. Unaona hiyo yote nikupenda ni connect ke kampuni. Watu wanafurahia mpaka anasema ke no, ifo tukutanane. Kuna franga niliambiwa talipo kwanza essence yangu nitembeza kwenda na kurudi itakuwa au 5 km. Unaona nitalipwa tena hii mwisika $500 Amerika. Sijawahi kulipwa hizo pesa kwa YouTube. Na hizi certificate nitaenda kuzitoa kama muhimu yambo ndo wala kutatizama nitaza kuzitoa kwa kanisa wala kwa muhimu yambo ndo wala ndio kuinua charity nitazitoa tu. Okay. Antuka LSSC ni kampuni ya mzuri. Sio mara kwanza mimi kusemea hiyo LSSC na mimi mnanijua sababu nilise mume wangu alikia kusema hapa na mimi sijafika kwa mitandao, mimi nasema kwa yangu ya business, politique, des affaires comme ça, mais kwenye nilingiaka mu LSSC nilijionea mimi mwenyewe na nikasema hiki kitu ni kitu kizuri kinaingiza pesa. Sie tunakuya huku tuko huku jamani, niko nasema tuko tunahangaika, tuko huku makazi hatunui na mapesa unakuya achafwa ke nani unafika ni kupe yako unakuwa kuna julizo tafanya nini. Mais vraiment mimi nitaweza sema depuis que ningia LSC pesa nasema kugusa pesa ikuzoee. En tout cas ça va bien na LCC inakaribisha watu wote, mkiingia mfike tu mtajionea mwenyewe na mtafurahiwa. Jusqu'à date si vous mwenye iko mu LCC mwenye ataweza sema que mie je suis destiné à LCC. Kama gisa hivi bengine walisema kampuni zote kutaweza fika bengine inafika, mais jusqu'à date ça fonctionne bien. Alors tunakuita na we join LSSC. Video yangu kama gisi niliwaambia ni video niko pedagogique, inapapatia watu mto ile dugudugu. Naomba msikuwe intimidé na intelligence artificielle. Kuna bamwa bajene kweli bako najitolea pali ya kumotive bana bajene ba Canada ba Marekani baache pombe. Yana kuja pale kufanyia LSC anti campagne. Lakini mimi niko na watu wenye bako mu LSC wenye wanapata mafaida. Wewe unaona yeye baada ya mwaka umoja mu LSC utakuwa wapi? Kwanza sababu tunasema ke bako banaomba. Unaona ile saa wengine wanataka kala usiku kunaomba. Niko naombea LSC. Mungu jise uifanye tu. Jise inaende tu. Na problemi zangu zote zinamalizika. Mwele SSC muko kwanza ni kampuni tena turudilia hii iko na ni business inafanya kazi gani? LSC iko ni kampuni yenye iko ina rente maskuta. Skuta zenyu na rente ndo ile yenye batu wako nasema ke no ni kazi ni mko mnafata sagisa batu wako nasema ke franga yenye mko napata ni abura mtumikie no. Mimi niko nasema atuko tena mwa ile epoke kusema watu bako banatumika bako banatoka mabifukutu na kata franga yako unaisave unainvestir na ile investissement yako ndio inakuletea pesa. Si tuko tunainvest na mbona tunainvest
iko inatuletea pesa. Tuko tuna rent maskuta na ile maskuta yenyewe tunaleta franga yenyewe tulipana, iko inatuingizia pesa. Na hiyo pesa iko pesa ya sir, chaque jour du lundi au vendredi franga yako inaingia. Jamais, mnapenda nini tena? Okay, naona mmesikia. Sio eti ni pesa, eti unaenda kuingia tu utakuwa unapewa pesa za bure. Tunaleta sio kazi, ni kazi. Muko kazi unatumika, ni franga zako umeenda kwa invest ku company ya kabambi inaitwa LSC. Zile pesa zinaanza kuzala. Yaani umeenda ku rent zile scooter bako unazitumikisha moyen de transport. Par exemple, kushake distance ya 5 km mavile za wenzetu pali ya kwenda na gari, kwenda kulipa station, atachukua yake scooter, anapiga yake so na anarudia haraka, inamurahisisha. Msijui pengine mwele sisi unaenda kuweka pesa tu afu unakuwa unapewa pesa hivi eti pengine watu hawatumiki kazi. Watu wanatumika kazi lakini wanatumika kazi yenyewe kiakili na telefone yako. Unaona? So, mwele tutasemea kuhusu application kwa sababu wewe kuhusu vitu application ya LCC unavimetrize. Moi je pense que beaucoup application tatu. Application ya kwanza ni l'application ya LSC. Kazi yake ni nini l'application ya kwanza? Okay, tuko na application mingi, oui, effectivement, ma application yenyewe comme LCC il faut ni uimetrize. Na niko naambia ni watu yote please ukunitumikisha na please na application utezoea. Tuko na application ya LSC, ndo application ya kampuni. Ukisha ingia una download ile application ndio yenyewe inakupermettre kila siku unaenda ni kuboneza fasi yenye franga yako utakuwa unaingiza na kupatia ni masaa 4. Hiyo masaa 4 ikishaisha franga yako inaingia. Hiyo ni application ya kwanza. Huko application ya pili yenyewe tuko tunaita Bonchat. Hiyo ni Bonchat ndio application yenyewe ni kampuni ilitia ya communication, mawasiliano na watu wote wenye wako amsi management na sadiki chaque weekend tuko communication na boss wetu wenye anatuambia benye binaendeka tout ça benye biko mabitu yenye biko. Hiyo ni Bonchat yenye tuko nayo. Na tuko na application nyingine ndio application ya kutoa franga na kuingiza yenye utaweza kutumikisha Newton, utatumikisha Coinbase, utatumikisha crypto, benye biko Etats-Unis bako na Kraken na vingine. Na hizo application ndio zetu tunatumikisha na ça fonctionne bien. Jusqu'à maintenant, je pense que kuna watu bako na wasiwasi watakulomba kwa LCC banalomba nini na nini kama vile information za mtu wala vitambulisho gani. Juu watu kunasikia carte ya assurance sociale, passport yako nini, information zako, ulizaliwa wapi nini. Est-ce que ni kweli nini banaomba kwa LCC kabisa? Kwa hiyo application ya kwanza. LSSC. Okay? Ayo aiko na maexigence yenye batu wenye wako bako wanasema. Ayo iko inalomba uko kwanza na namba yako ya telefone. Uko na telefone ni ile telefone uko na namba na unajiandikisha ku LSC. A partir ya hapo deja utaweza kwa faranga zako unaanza ingiza. Haita kulomba aseme nipatie kitambulisho hiki, nipatie karte yako hivi. LSC ailombi, analomba tu uko detenteur wa telefone na uko na namba, tunakufungulia application ya LSC na pale unaanza pata hiyo pesa. Wewe mwenyewe unaikalia kudanganya watu kwa LSC utaibiwa mfitiri. LSC haikuna information zako zenye inalomba tofauti na numero yako ya telefone. Je pense wewe mwenyewe uko unadanganya watu hivyo. Ku Amazon tunatia karte yako ya credit. Ndio kuko pesa za unajadere kwa Amazon. Unajadere nyingine ya China ndio nani Alibaba. Maasha yako yote unafanya online. Kule wewe utaweza kuibiwa ndio unaenda kutia karte yako ya credit. Lakini ku LSC abalombi ni karte yako ya credit wala numero yako ya assurance sociale. Wewe mwenyewe unakalia kudanganya watu, uache kudanganya watu, uache watu wasizire opportunity. Na wewe mwenyewe unakalia kufuata montage intelligence artificielle wala unaona umwa vagabo kama ni vagabo. Kama unaona mtu anakuwa kwa internet wala ku media social kudanganya community yake, kuingiza muherere, kuzidi kudumbukiza community yake mpovrete, huyo mtu ni adui wa community. Alafu hiyo Bonchat nako bako naomba nini na nini nako? Ku Bonchat nako sababu nisema ndo application ya communication nako abalombi kitu. Anakulomba tu unajiadere na jina yako na telefone yako na pale unakuwa na mawasiliano na kila mtu bangi kwa Amerika, Etats-Unis, azimu unaanza ongea. Abalombi hata kitambulisho hata hikyo hata kimoja. Fasi yenyewe watakulomba kitambulisho ni kwenye unafungulisha sasa ile wallet yako yenye franga yako utaipokelea doko yenyewe pale kwenye unaifungula bana kulomba ile nani kitambulisho na kitambulisho bako anaomba sote permis de conduire ou bien ni passeport juste abata kulomba sema tupatie numero yako ya compte bancaire
hakuna. Na ile saa numero ya assurance sociale hakuna, numero ya assurance sociale, numero ya credit ya carte ya credit, hakuna numero ya carte de credit. Banakulomba tu parce que il faut ufungulishe application ile ya wallet yako yenye tout le monde wasi ujimagine. Mie kitu niko nasema batu bako banasema ki no bata kukula franga sie bota tuko na tunakuwa tunatuma mapesa na Afrika, tuko na ma world remit, tuko na ma tap tuko tunatia ma numero yetu bancaire tuko mie niko na carte yangu bancaire yenye natia mule. Alors tadi ke bako na access ku vitu vyangu vyote. Sasa kile ndo pourquoi sikusikia boga na kile ndo napatia access na compte yangu. Mais hii abako atana compte yangu na pale kwa bako banatuma ni franga yangu, c'est pas transfert Interac. Alors on dirait que ni batu banapendaka tu ni kupata tu kisiki tu basikilishe batu boga. Moi je pense que communauté yangu na bapenda sana, surtout bandugu yangu ba Kongomani, ba Swahili, bandugu yangu ba Bembe. Kama nilifanya interview wale ye mission ni juu ya kuwamotive mwe na kutoa dugu na ndio maana tuliona tuifanye mu Kiswahili, message bafikie nende kutafuta ma vrai témoignage parce que fasi yenye pesa hapana kucheza na hiyo fasi, na peut-être Mungu le mwenye tunaomba kweli ametusikia atutoe mu pauvreté. Huyu mwenye tunaongea naye hapa iko mu LCC kama vile bwana yake amesema miezi miwili tu. Hiyo miezi mitatu mitatu. Pesa mtu akiweka yake 5000 Amerika, tuseme madolari kwanza American, atakuwa anapata ngapi kwa siku? Ku 5000 Americain ndo ile yenyewe unaingia ile ya A2 yani ya niveau ya 3 hiyo kwa sasa. Utakuwa unapata 154 chaque jour. 154 chaque jour US. Uko nafanya biashara kila siku jameni. Unakuaga naagiza vitu, unaendaga kwa Guangzhou, unaendaga Hong Kong, unaendaga Dubai, unaendaga Turkey. Biashara yako yote je pense que au moins 60% iko kumadeni. Sasa can you imagine investir yako $5000 américains par jour uko na $150. Yani msiko $10500. Wow, business gani hii? Hii inakuja wewe urekipere. Sasa mwenye investir 2180 anapata ngapi? 2180 anapata 67.5 chaque jour. Chaque jour 67.5 US. Du lundi au vendredi jamais. Wow. Changamoto gani umeshapitia hapo miezi mitatu? En tout cas, mie changamoto tu ni ya kuconvaincre watu waseme ke njoni. Njoni me kampuni yenyewe sioni ni changamoto. Kwani ni kampuni yenyewe iko pale iko inakwambia fanya kitu. Unapenda nini? Unataka organize ni meeting, tupatie tu nani detail ya meeting, sisi tutafinance. Utapeleka watu ni kunani ni kukula. Dépense tupatie nani bile yako tutalipa. Ndio changamoto. Na kwa sasa changamoto ni kuconvaincre communauté yetu aseme njoo. Mimi kwa niko nasema makanisa. Sema kanisa nasema kake tukue na nani hazina yetu ikue. Mimi nasema kanisa makanisa kwa sasa nakuwa ni ile franga yako. Ile franga kwa sasa mkeni kuingia nao munileta yenu 10000. Ewa. Utapata ni franga mingi yenyewe natuma mnajenga sasa kanisa yenu ya mzuri bien équipé ma activité pour nani ya bajene. Ile yote kwa ya kuzuzi watu ndani ya 10% ndio banasema kanini yao ya 10e mutaisha ni kulonga ma 10e parce que franga yenu yenyewe mko nayo itarapporter davantage. Tufunguke watu. Ndipo ingilie mu equipe yako shakuwa na watu wangapi? Equipe yangu hapa hivi equipe yangu iko en fait. Kuna mtu ashakalalamika yeye alibiwa pesa zake kurudisha pesa zake. Ndio yenyewe teza sema vraiment niko na observer niko na essayer nitafute nani mwenye iko mu LCC mwenye iko nasema que moi on m'a escroqué, on m'a volé, on m'a fait quoi? Non. Kila mtu iko tu aniko satisfait. Donc kama mtu iko satisfait dit que peut-être ndo mwenye alienda kutana na equipe yenye msaidie oui changamoto yenye kwa mo ma application kama au izoee utakuwa sasa uko na ile lenteur. Mais ukikutana na equipe yako na ba manager sasa ba manager wengi biko ni mu equipe yangu yani uko gâté bien servi en tout cas. Là. Utaweza kuambia kitu gani mu communauté yetu bato ile wasiwasi? Message gani utaweza kuambia tu mingi bakingalingali na wasiwasi na ungwa bino na bwilo bino bato sonana sie ni babembe niko naona kwa sasa ni mu communauté yangu wa moyo bandugu bengine bako wasema mo ntesema mu kibembe molewa moto eta na se benu hivyo amacho sangomba application se ta wiki utumie. Mais ça fait 3 mois.
Huyu mtu mwenye yako anasema hivyo. Angala anasema tu aseme mtafanya kuna buka, unashakuta ni application hai function. Ewa, 3 mois après. Na ndio kise mtakuwa, unashakuta tena ina après. Unaanza kusikia haya sasa aseme siningilianza parce que mimi hapa hivi, niko na watu wenye niko naingiza. Je ne sais pas comment na mimi ni kuremarquer que ba jeune betu kama tellement ni abo ndo balingenge mu bitu bya trading balikuliwa sana ke abo ndo kufanya ukiannonce hiyo habari ya LSC ni kubapara bako bana décourager bapara ya wajabu ke mama ni scam ndo bapara na wote oui bako banaona ni batoto abo ndo bako bien intégré là peut-être batoto wetu bako banasema kweli nao banakuwa réticent mais na essayer ni convaincre ni ule para ke ingia je vois les fruits batoto bale wenyewe walikuwa wanasema scam au ndo wanakuwa okay na mimi munitili l'application munitili l'application sema okay sawa bandugu yangu ça c'est une occasion à ne pas rater kitu kingana anza tu saisir hiyo opportunité tu saisir hiyo opportunité yuko mona 3 mois uona chunga tu or time is money. Time is money. Na kuna dui wetu wa kwanza kama vile muda. Wewe utasema nachunga mwenzako anaendelea. Peut-être wewe wakati utakuya sasa vitu vitakuya na havitaharibika. Wewe peut-être ile ujuli kwa na ile dugu ya dute ile. Dute mwasa haiko ya mzuri. Kama tuko na ba motiver, sio eti peut-être tulikuwa influencer parce que we love our community. Tunapenda community yetu. Na sisi tuonaje tunakuja kufanya video zimoja za ovyo. Video zetu ni toujours za kumotiver population yetu, communauté yetu. Bwana, chukua ingia mwa business na ndio uko naishi juu ya salaire. Canada, quelque soit uko nalipwa $100 par heure, hauwezi kuweza kuansortir mwa maisha ya sasa hivi. Kumbe bwana, investir pesa ziko. Utakuwa na avenir. Anza kuprepare buze yako. Ikingali mapema, anza kuprepare retraite yako. Chukua zile pesa za LSC, anza kutia pare. Kwenye utakuja kuzeeka hivi zitakuwa za mingi. Na nasikia mko opportunité ya mingi. En tout cas, c'est onaka ni kampuni za LCC. Sa moya bakikwambia utasema c'est trop beau pour être vrai et vraiment c'est beau. Sasa nikiingia leo contrat ni muda gani? Ukiingia leo umo uko na 3 saa yako yenyewe renouvelable. Renouvelable. Na tofauti hapo kuko nyingine business tena. Tuko na LSSB, tuko na Lightning Exchange. Alors hiyo ingine ni vingine venye tuko ni ben Deza ukuexpliquer utakomprendre ndo maana nabachia kwanza ile LSS mais ukisha ingia unakia kuona kwenye kwingine kwenye tuko tunafanya pesa utasema probleme ni ya MLSC. Kuna mtu aiko naingia peut-être bako na muinformer mzuri. Na kuna wengine watu wanashindwa kuingia peut-être bako napatia chance ya kusikiliza baambiwe. Lakini cha kwanza mtu anakuaga anachukua kwanza risk, kajaribu kwanza. Na nasikia kujaribu ni kwa bure. Tuko na siku 3 ya jaribio na baisha isema siku 3 trial ya jaribio tu. Wishaka unaka hivi ni kampuni vraiment. Inakupenda temake na huko nasema hiyo franga yako inakupenda na mzuri mimi nakatala. Inakupatia 3 jours ya jaribio. Na hiyo 3 jours unakuya $43 chaque jour. Pendant 3 jours. Donc par jour, une heure, unawasha application kwa une heure tu. For $3 tena American. Kwanza ukikuwa kukuta mwe LSC, hakuna wenye bako na avantage kama ba Canadian. I know the first time you pay your money you pay in Canadian, in American dollar. Lakini baada ya hapo ukianza kulipwa ni US dollar na hivi money zetu ziko ndio tuko na avantage. Unalipwa mu America, wewe kwenda kuzishange tena mu Canadian. Double. Ingine double yayo. Okay. Tunashukuru sana. Message yako ya mwisho ya kumotiver tena community yetu. Mie ni message yenyewe nitambia watu parce que ni kitu kenyewe niko nasikia sasa hivi kisa yenyewe mwenye alifika hapa alisema keba si baembe tuko tunasema ke no atuwaki tunaambiana ni mabari. Tena ndio nilisikia wengine watu wanasema ke no au watu ba LCC bako kia nikwambia watu parce que ni mkwambia watu ndo bako wanapata pesa. Ingilikuwa ke ni kuleta watu hawapati pesa abangili ambiana ni habari. Nitakwambia hivi. Nikia kukwambia nisikwambie mimi deja niko na pesa niko naingiza nikale na habari yangu hivi tu niko nalipiwa chaque jour. Mimi nakia kusema okay ni opportunity yenyewe ni compagnie na pana ukiambia wengine mtu bana nani kuko ni bonus yenyewe anakupatia na nasema pourquoi pas ni communauté yangu nayo isinani isibeneficie na wewe kuya
ile kukamata habari kupatia wengine na wewe tena inakuongezea ingine pesa. Alors pourquoi pas mkuye sie wote tukue bien. Tusikuwa tuko tunasema niko ndani kukulomba wanapigiwa na nini nipatie kwanza mwa 5000 ma Kiswahili yenyewe kisha kuwa tellement ça ya nini ke si unaona mais sie wote tukisha kuwa maisha yetu itakuwa bien, hakutakuwa tena wengine mwenye. En tout cas nawaambia watu wengine kama LCC kama panatumikisha busara. Kama LCC ici dans une année. Merci sana na shukuru. Kitu kile mtajua niko napigiwa simu sana na watu wa Australia. LCC itafika kule wakati gani? Mewe mwenye uko mwetazini, uko mu Canada, uko na neglige opportunité, utaregrete maisha na kwa kweli watu wote wapataki. Kuko wenyewe waliumbwa na Mungu hivyo na binadamu hawezi kushanjia maisha ya binadamu. Mama Safi mimi nashukuru sana, tena sana na nakufelicite sana. Sijui kama nikwambie combien de fois watu wanakuona wewe hiyo roho yenyewe uko nayo. Na nikuibie siri. Bwana kwa na bahati sana kupata mwanamke kama wewe. Bako na niambia uko najibu simu n'importe quel moment. Endelea na hiyo roho na hatutachoka kumotivate population. Tunashukuru sana, mzidi kusubscribe episode zetu. Kuko vingine tutaongelea ya mingi tu. Asante sana. Asante sana na nashukuru sana.